Na Vidovdan 1916. u Engleskoj. Gospodo i prijatelji, došao sam iz Srbije, iz evropske ponoći. Tamo nigde ni zračka svetlosti. Sva je svetlost pobegla sa zemlje na nebo i jedino nam odozgo svetli. Pa ipak mi nejaki u svemu sada ovako, jaki smo u nadi i veri u skoro svanuće dana. Zahvalan sam lordu, arhijepiskopu Kenterberijskom, koji mi je omogućio da na sveti Vidovdan ovog leta gospodnjeg 1916. u ovoj prekrasnoj crkvi Svetoga Pavla, pred njegovim visočanstvom kraljem Đorđem V i najuglednijim Englezima, mogu da vam se obratim. Gospodo i prijatelji, ceo dan juče proveo sam razgledajući ovaj veličanstveni hram koji je ponos Engleske i hrišćanstva. Ja sam vidio da je on sagrađen od najskupocenijeg materijala donešenog iz raznih krajeva imperije u kojoj sunce ne zalazi. Vidio sam da je sagrađen od granita i mermera koje su ispirali talasi stotine mora i okeana i da je ukrašen zlatom i dragim kamenjem donetim iz najskupocenijih rudnika Evrope i Azije. I uverio sam se da se ovaj hram s pravom ubraja u jedno od arhitektonskih čuda sveta. No, gospodo i prijatelji, ja dolazim iz jedne male zemlje na Balkanu, u kojoj ima jedan hram i veći i lepši, i vredniji i svetiji od ovoga hrama. Taj hram se nalazi u srpskome gradu Nišu i zove se Ćelekula. Taj hram je sazidan od lobanja i kostiju moga naroda, naroda koji 5 vekova stoji kao stamena brana Azijatskom moru na južnoj kapiji Evrope. A kada bi sve lobanje i kosti bile uzidane, mogao bi se podići hram 300 metara visok, toliko širok i dugačak. I svaki Srbin bi danas mogao dići ruku i pokazati: ovo je glava moga dede, moga oca, moga brata, moga komšije, moga prijatelja, kuma. 5 vekova Srbija lobanjama i kostima svojim brani Evropu da bi ona živela srećno. Mi smo tupili našim kostima turske sablje i obarali divlje horde koji su srljale kao planinski vihor na Evropu, i to ne za 1 deceniju, niti za 1 stoljeće, nego za sva ona stoljeća koja leže između Rafaela i Šilera, za sva ona bela i crvena stoljeća u kojima je Evropa vršila reformaciju vere, reformaciju nauke, reformaciju politike, reformaciju rada, reformaciju celokupnog života, rečju, kada je Evropa vršila smelo korigovanje i bogova i ljudi iz prošlosti i kada je prolazila kroz jedno čistilište telesno i duhovno, mi smo, kao strpljivi robovi, mi smo se klali sa neprijateljima njenim braneći ulaz u to čistilište. I drugom rečju, dok je Evropa postajala Evropom, mi smo bili ograda njena, živa i neprobojna ograda, divlje trnje oko pitome ruže. Na Vidovdan 1389. godine srpski knez Lazar sa svojim hrabrom vojskom stao je na Kosovu polju na brani hrišćanske Evrope i dao život za odbranu hrišćanske kulture. U to vreme Srba je bilo koliko i vas, Engleza. Danas ih je 10 puta manje. Gde su? Izginuli braneći Evropu. Sada je vreme da Evropa Srbiji vrati taj dug.